Karibu sana kikaloni kitawa kikalo chaume wina kwa mukamba wa mbegu wa yangate musamidie wakizeko kizeke imono official public noise maker mukamba mjanja omonte tweke kaloni chaume twikula nyati mundu ile kwekata nikana mukano mundu bai mundu muume bai mundu ume utenda mundu muka kwethenda mwi kindu chambe mundu muka ni mpaka uitikilie muka mundu muka alonze na nzuko cash crop ya mundu mukane nzuko na kulonza kuya mundu mukaka hata banyamazi ya kibeti kana ina nzuko no cash crop ya mundu muka ni nzuko na kulonza mundu mukane aziwa mkilita ndatu kila mundu na sia unena nzuko kuna yaka na ona we mundu umewele kwa plot ya mundu muka una nzuko banyanda na ndiye ko odha gatite ukona mbiyo nena mundu muka mino nena ako matangi amino lonza sio siake siatela sia mudenozu na itadelete kaba imine we kaba lonze kanege hata mundu muka mwitikilia lonze kindu chakeli muka munenge ngilitano kana ile mwe aye tisi yake na tisi yako aye neutral iya mundu muka ne bakagala kindu uyite nikanewe ju either leta ito logo mbuku ndo ina kindu munenge peso neta ngilimwe ya tisi yako na tisi yake na wewe kalanga wona wathelelwa uimukoa nenge mana tano bala nisio ko imutongia sio kwa aye nukamwene siaku aya nundu kibeti kisa kunwa na kiwa akina mugu chama na muomene ndia mundu umewonde mwende kala na muka kibeti kino ana kikadambuka negambyo binguka chama na kitwetwe mundu tika muto yake tita musio no bakethe kindu uyete chakumwele mundu muka umwete kilialonze nzuko cha mwiso ede ayete kindu yani mandoki mweaye ngilizo ile ya wana wakawa ndongo ngilile maindia ndongo 500 usho ko imotongia inge no kana kona tita we mutwe musio mundu mukasi ndu isu sionde na kutabia wana wa minozika ukamukuana kami niye na kwatha na waya mawingulia kiki kalo chaume wina kwa mukamba munjanja chuo cha muthenya mundu meabona akwata waninza Radio FM adhaninda wayangosya kamba ikono siondo kamba wito tidikisya adhiani mauvo makelemu ilungusike badhukanyo utandidya nangeni miongo kenda na kenda katono ile FM wase wito vinya wito